Za predstojeće svjetsko prvenstvo u fudbalu koji će se održati u Rusiji, ovi kopački uradili smo 351 par. Ovi kopački koje inače radimo za Adidas, za studije koje smo radili, razlikuju se po amblemu na lugu i takozvanom zlatnom koncu sa kojim je ova kopačka širena. Proizvod završavamo samo Gornjika, a ostalo se završava u Njemačkoj. Ova kopačka što je rađena za svjetsko prvenstvo je završena kompletno u našoj firmi Saninu. Da bi se proizvela ova kopačka treba da prođe 26 operacija. S tim da se taj posao završi ovdje na kontroli, što se mora sve da pregleda, greške uoči, šta ne valja to se vrati. I to je to. Obično nemamo problema sa tim, ništa nam se toliko ne vraća.